Eisteddfod T. Cystadleuaeth perfformio blwyddyn 1 a blwyddyn 2. Year 1 and 2 Performing Competition. Ydych chi'n hoffi hwyau gerddi Cymraeg? Ydych chi'n ystyried eich hun fel perfformiwr? Dyma'r gystadleuaeth i chi. Do you love listening to Welsh rhymes and songs? Do you enjoy performing? Well, this is the competition for you. I gystadlu, bydd angen ffilmio fideo byr ohonoch chi yn canu, meimio neu rapio o leiaf un hwyau'n gerdd. Neu gallwch chi hyd yn oed wneud mashup ohono nhw gyd. In order to compete, you will need to create a short film of yourself singing, lip-syncing or rapping at least one song from Cyw Cari Canu. Or you can even perform a mashup of them all. Gwyliwch y clipiau fideo gan Havoc am syniadau ac ysbrydoliaeth. Watch these videos by Havoc for ideas and inspiration. Dyma fersiwn meim o'r hwyau'n gerdd Mynd Drot Drot gan Havoc. A cliciwch ar y link isod a chopiwch mewn i Google mwyn dysgu'r gan. Here is a lip-syncing example of Mynd Drot Drot by Havoc, and you can see the link below. Copy and paste that into Google to learn the song. A dyma hi. Tybed ble mae hi'n mynd? Mynd drot drot ar y gaseg wen, mynd drot drot i'r dref. Mam i'n dod nôl dros bryn a do, a rhywbeth neis neis i de. Teisen i silc, banana i bil, a thamau di'r gath ar hyd. Awdol mawr iach i ben y gwas bach, a rhywbeth neis neis i fi. O! Fi o drio eto. Dyma fersiwn canu dros ben llestri o'r gan Bwrw Glaw yn Sobor Iawn a defnydd da iawn o props. Eto, cliciwch a chopiwch y link mewn i Google mwyn dysgu'r gan. Now here is I would say, over-the-top performance of Bwrw Glaw yn Sobor Iawn by Havoc once again. And to learn this song, you need to copy and paste the link into Google or YouTube. Dyma fersiwn rapio o Dau Gi Bach, a mae'r fersiwn yma unwaith eto yn effeithiol iawn gan Havoc, ac i ddysgu'r gan yma copiwch a rhowch y link mewn i Google neu YouTube. Felly Dau Gi Bach Cari Canu. Here is a rapping version of Dau Gi Bach gan Havoc, and it's a very, very, very effective way of performing and quite funny and full of fun. So if you would like to do something like this, copy and paste the link below into Google or YouTube to learn the words. Dau Gi Bach yn mynd i'r goed, esgid newydd ar y droed. Dau Gi Bach yn dŵad adre, wedi colli un esgidiau. Dau Gi
bach, dagi bach, dagi bach, drwg. Dyma fersiwn fwy traddodiadol o ganu a pherfformio'r gan Adeiladu Tŷ Bach gan Cari Canu a Helen Havok unwaith eto sydd yn perfformio'r gan. Os hoffech chi ddysgu'r gan yma a'i pherfformio ar gyfer y gystadleuaeth, copiwch a glidwch y link isod sydd fan hyn mewn I Google neu YouTube. This is a more traditional performance of the song Adeiladu Tŷ Bach, once again by the very talented Helen Havok. And if you would like to learn this song, then you need to just copy and paste the link that you can see here into Google or YouTube, and you can learn the words then and perform a more traditional song for the competition. Okay, thank you. Adeiladu tŷ bach 1, 2, 3, to ar ei ben a dyna ni. Edrych mewn trwy'r ffenest, beth welwn ni? Llygoden bach yn cysgu yn y tŷ. Llygoden bach yn cysgu yn y tŷ. Llygoden bach yn deffro I ffwrdd â hi. Ar ôl I chi gwblhau eich fideo, lanlwythwch eich perfformiad i'ch ffeil hwb. Dyddiad Cai ydy dydd Gwener y 12eg o Fawrth 2021. Once you've finished and completed your video, you need to upload the video to your hub file, and the closing date is Friday the 12th of March 2021. Pob luck, good luck.